Megalayapost.news. Shibanta bante lakam ya ki jingja accident ki baju jakak kha haus Rokba National Highway 6 Hareboy District hakabun na kita ki jingja accident kadai bagi kaliret kilik mentera nadin ki trok ki baju peniang klemakor haus Rokba National Highway 6 nakaliang ki pulit ke Hareboy District lengba ka nongpo traffic branch nen kamiet kilakhanra badan kuna napang ya borok ki trok ki baju peniang klemakor haus Rokba NH6 Hareboy District laru ban kedua hang ne bagi ladon shibun ki jingja accident haus Rokba National Highway 6 Hareboy District bat kata kalong bagi lek bentera ben ki benta basyadin jong kitrok ki baju yang klem akor haus Rokba NH6 hakaba lawan rakru ya shibun ki jingja basosi bat ke jingduno jong shibun ki mensim ki bakordor kumta na benta bantel akam badru ban ay ke jing hikai syaki nongnya kali khamtam ki kali he bat banyada na ki jingja basosi na ki jingja accident nya kaliang ki bor pulit ke Hareboy District kila pelong ya ka jinglej ban pej perman hasil enter us Rokba National Highway 6 hakaba ki lalap ya shibun ki trok ki bala penyeng klem akor ya ka bala pelong ya ki pulit bakin dain kuna bala perngat iki kat kum ka kenon an jong Motor Vehicle Act hakate ka jinglet kenra ki pulit ya ki trok ki bayang klemakor haus Rokba National Highway 6 kila yoru ban kem ya shibun teliki kali ki balapan yang klemakor bat ki pulit kila dan kuna ya ki nongnya kali ki bapan yang klemakor hakaba ka pisah balai ulum lembakan ka jing dan kuna kala jan kod lak tengka Megalayapost.news.